Саламатсыздарбы, урматтуу Европа сырлары каналынын катталуучулары, кайрадан биздин каналга кош келиңиздер. Бүгүн сиздер үчүн өзгөчө чыгарылыш даярдадык. Анткени бүгүнкү чыгарылыш Европага эмес, Кыргызстанга арналсын. Европада иштеп чарчап жүргөндө кыргыздар ушул видеону көрүп, кичине азыраак болсо дагы сагынычы азаябы деген максатта сиздерге жакшы үмүт менен ушул чыгарылышты сунуштап жатабыз. Сиздер көрүп жаткан кооз жерлердин баары Сыкөл областына караштуу Жети Өгүз районунда тартылган. Көк Жайык тоосу, Жети Өгүз курорту жана ошондой эле Барскон. Эгерде ушул кооз жерлерге бара элек болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө сунуштайт элек. Чынында абдан кооз жерлер экен, абасы таза, барганда кеткин келбейт. Негизи Сыкөл областы деп айтканда баарыбыздын оюбузга эле Сыкөл көлү келет, бирок чындыгында көлдөн сырткары дагы абдан сонун кооз жерлер көп экен көргөнгө. Алардын бири бул Жети Өгүз курорту, Барскон, Көк Жайык тоосу, ошондой эле бул чыгарылышта көргөзө албай калган толтура сонун кооз жерлер. Айрыкча чет элдик туристтер дагы ушул жерлерге кызыгып көп келе башташыптыр. Аларга карата шарттар дагы жакшы түзүлө баштаптыр. Таштап коюштурбу? Жаман экен, э? Ана эже алып атат. Каякта жүрөсүңөр? Жактыбы? Жактыбы? Азыр биз мынакей селкинчектектерин баратабыз. Сонун жер экен Көк Жайык Жети Өгүз районундагы ысык көл областында. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought. Bir, iki, iyi. Азыр чайга келдик. Чайдын баасы бир адамга 200 сом экен. 200 сомдун ичине каймак, 2 тур варенье, сахар, ана конфет печенье, наны менен экен. Курсаң араштыбы? Курсаң ачты. Ачты сеники дагы. Эмне жейсиң мели? Я. Шорпа ичеби, мека шорпа ичеткан, шорпаны. İçine ıldıraq çıkanda uydun eten yapar ha. Kaymak jep turалы. Şorpa жоқ мен да кызым.
Şapkanı çek. Çek otur. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Жоошыраак атыңарды билесиңерби? Балам менен тартып кетти. Силер кайтып билесиңер? Жоошыраак. Сен могок күнү алып айке. Кайдан ой келет? Ой келсе могок күнү алып. Авайла только. Otur. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high. Салам достор, биз Барскондогу водопадка келдик. Алияна, Толгонай. Палаткалардын баасы канча экен, я сурадыңбы? Ооба, бир күнгө бир адамга 2000 сом экен. Завтрага кошулган. Эгерде 3 мал тамак десеңер, анда 3000 сом төлөгөнгө туура келет экен. Ичинде шарттары кандай экен, ичи кандай экен палатканчы? Шарттары жакшы жасалыптыр. Ичинде душу бар экен, уборный бар экен, холодильниги бар экен, чайниги бар экен, ичинде Wi-Fi дагы бар экен. Кыскача айтканда адамга керектүү бардык нерселер бар экен. Погода сонун, сентябрь айында дагы келип салып кетсеңер болот экен. Эмеси эгерде кечинде палатканын ичи суугураак болсо, анда кондиционер күйгүзүп коюшат экен, же обогреватель сайып алсаң болот экен. Эгер дагы суугураак десеңер, ары жакта дагы үйлөр бар экен, мындан жогору коттедждер бар экен. Ошол жака барсаңар болот экен. Бирок интернеттен заранее регистрация кылбасаңар, Орун жок болот. орун жок экен, келсеңер бербейт экен. rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's
today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a Бул жака каалагандар кышында да келсе болот экен, анткени мынакей 1-2 боз үй кышында алынбайт экен, кышында дагы келип адамдар жатса болот экен, кышында ичи жылуу болот дейт, от жагышат экен. Же обогреватель сайып беришет экен. Мынакей дааратканасы бар экен. Анан өзүлөрү тамакты жасап беришет экен. Баасы 1000 сомдон башталат дейт кышында. Ал эми азыр болсо 600 сом бир адамга.